Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Reka nongere mbaramutse kandi bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Turi kwa kabiri, turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Hanyuma mwaramutse mute? Reka twizere ko mwaramutse neza, mutubwire uko mwaramutse naho muherereye rwose munyuze mu mwanya w'ibitekerezo. Hanyuma banze mbibutse gukanda subscribe ku bageze hano bwa mbere, ubwo nari basanzwe badukurikira na ku karabo rwose mukande subscribe, mufungure no kunzogera mukande like, hanyuma ibiganiro byacu mubashe kujya mubyakira mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma ntabwo ndatinda munyemerere rwose mbageza amakuru aramutse, amakuru akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutegura ingabizi ibihumbi bigera rwose kuri za 60 n'abasirikare bivuga yuko arabo kwifashishwa mu kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Aba basirikare kandi bamaze gutegurwa cyangwa se baba biteguye kwifashishwa muri urugamba, biyongeraho abandi bacanshuro bamaze imisi bageza hano muri za Uvira mu rwego rwo kugira ngo bafatanye n'ingabo z'u Burundi, hanyuma babashe kwigarurira ibi bice mvuze birimo nka Goma ndetse na Bukavu, akaba nabyo bice by'ingenzi bibarizwa hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Aba kandi biyongera ku bikoresho bigiye bitandukanye bya gisirikare birimo intwaro zikomeye cyane, birimo ibimodoka bya burende cyangwa se ibifaru baherutse guhabwa na sosiyete ya hano by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bafitanye amasezerano ndetse akiyongeraho n'amadrone menshi n'izindi ndege za gisirikare. Ibikomeje kugaragaza ko Bwana Tshisekedi ndetse na mugenzi w'u Burundi General Neva bafite gahunda ndetse n'intumbero yo gushwiragiza cyangwa se kongera kwambura uyu mutwe basanzwe bahanganye uduce twose nkuko bikomeje kugenda bigaragara, bamaze kugenda bigarurira. Hanyuma ndakubwira yuko iwarikare rwose FARDC ndetse n'abawaza baje kongera gukozanyaho n'uyu mutwe nkuko bigaragara ni ku musozi wafungura nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Ndakubwira yuko hari imitwe igera kuri 2 RDF yabujije guhirika ubutegetsi bwa Faustin Archange Touadera muri Repubulika Centrafrica. Iyi mitwe rero ikaba yamaze kwemera kuyoboka uyu mugabo uyoboye Repubulika Centrafrica. Muranyemerera rero nongere babwire ngo abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu bihugu bya kure mwese, reka mbifurize ibihe byiza. Babwire ngo niba utameze neza uyu munsi, ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Hanyuma rwose reka nkubwire ngo aya makuru yacu reka tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane dukomoze kuri Uvira by'umwihariko ikomeje kuberamo ibintu bidasanzwe, ikomeje kwakirirwamo ibikoresho bikomeye cyane, ikomeje kwakirirwamo abasirikare benshi bo mu buryo bugiye butandukanye. Ibi byose ni mu rwego rwo kugira ngo bahuze imbaraga ndetse banahuze imigambi yo kongera kureba uburyo bagarura amahoro hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Kuko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi byanditse, byaba ibyo mu Burundi by'umwihariko ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bakaba bakomeje kugenda bagerageza ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo rero bya bikomeje kwakira abasirikare benshi nkuko nari maze kugenda mbikomozaho, abasirikare ndetse n'intwaro nyinshi cyane rwose, aho indege bivuga ko zaba ziri kuva mu bice bigiye bitandukanye ku kibuga cy'indege cya Njiri ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri za Kindu ndetse ukamanuka muri za Kisangani, hanyuma bakanyura mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura nyine cyitiriwe Melchior Ndadaye, hanyuma bagahita binjira muri Uvira ahasanzwe hari n'ingabo nyinshi z'Abarundi. Amakuru yaturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko aravuga yuko leta y'iki gihugu yamaze gutegura abasirikare babarirwa mu 60,000 ngo bazayifasha kwisubiza imijyi nka Goma ndetse na Bukavu imaze amezi yafi 6 by'umwihariko igenzurwa n'uyu mutwe bahanganye. Kinshasa ikomeje rero gutegura izi ngabo zirimo iz'u Burundi ku bwinshi ndetse n'imbunda ziremereye cyane nyuma y'imisi mbarwa rero isinyanye amasezerano y'amahoro n'igihugu cy'u Rwanda. Iri huriro basanzwe bahanganye rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'uyu mutwe nyine witwara gisirikare riheruka kwamagana iriya gahunda ya leta ya Kinshasa ryise ubugizi bwa nabi bugamije rero gushyira mu kaga abanyagihugu canke abasivile. Umuvugizi w'uyu mutwe rero Bwana Lawrence Kanyuka aheruka gutangaza ko kuba leta
leta ya RDC ikomeje kurunda ingabo ku birindiro bitandukanye ari igitutsi ku biganiro bikomeje hagati ya ririya huriro ndetse na leta y'Kinshasa. Yanunze mati ikibi kurushaho rero nuko ihuriro ry'ingabo zayo by'umwihariko ingabo z'u Burundi ziri gutunga ku bushake by'umwihariko intwaro zazo ziremereye cyane mu duce dutuwe cyane n'abasivile. Ibi birenze kuba rero icyaha kibasiye inyoko muntu. Nubwo kandi Kinshasa itaratangaza ku mugaragaro umubare w'ingabo yamaze kohereza mu bice bitandukanye, amakuru aturuka mu gisirikare cyayo avuga yuko ari bwo bwa mbere hateguwe ingabo nyinshi icyarimwe kuva muri 2013 ubwo ingabo za leta zifatanyije na MONUSCO barasaga kuri uyu mutwe. Abayobozi ku ruhande rwa leta bavuga ko gutegura ziriya ngabo bikenewe mu rwego rwo kwisubiza imijyi ya Goma ndetse na Bukavu ndetse n'utundi duce twamaze kugenda tugenzurwa n'uyu mutwe guhera mu mpera za 2021 kuko ari bw'intambara yongeye kubura. Kuri ubu rero muri RDC hari ubwoba bw'uko imirwano ishobora kubura mu gihe hashize icyumweru kimwe rero leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda bisinyanye amasezerano y'amahoro. N'amasezerano kandi ateganya ko Kinshasa igomba kujya ku meza y'ibiganiro n'uyu mutwe bwangu mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane bafitanye ndetse amaze igihe kirekire. Icyakora impungenge z'uko rero aya masezerano atazashyirwa mu bikorwa nazo zikomeje kwiyongera kubera uko utizerana kw'impande zayasinye. Perezida Paul Kagame heruka gutangaza ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye, gusa ateguza ko mu gihe urundi ruhande ruri gukorana n'u Rwanda rwazana amayeri ndetse rukanashaka gusubiza ikibazo inyuma, ati tuzakemura ikibazo nk'uko na mbere twarimo tugikemura. Yanunzemo ati gusa twe dufite gahunda, turi abanyakuri ndetse tunateganya gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyijeho ndetse by'umwihariko no kurangiza iki kibazo. Amakuru avuga yuko rero Bwana Tshisekedi yakomeje gukusanya ingabo ze mu buryo butangaje ndetse bunakomeye, ariko kandi ngo gahunda no gukomeza gufatanya n'aba bacancuro bamaze kugera muri Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi n'abawaza mu rwego rwo kugira ngo bisubize ibi bice, cyane cyane ibice bari bamaze iminsi rero n'undi baratakaje nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Banza nkomoze mu Burundi, ndabizara abantu benshi baba bariko baradukurikira canke baratwumviriza b'abanyagihugu baba ari imbere mu gihugu ndetse n'abari mu bindi bice bigiye bitandukanye. Abantu bagera muri 2 bamaze gupfa bazize indwara itaramenyekana muri komine Makamba iherutse kwinjizwa by'umwihariko mu ntara nshasha ya Burunga ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga yuko bari gukora amatohoza ku nkomoko y'indwara ikomeje gutera impungenge, nk'uko izi impungenge nazo zikomeje kwiyongera mu midugudu by'umwihariko hana imbibi na Tanzania nk'uko byoma bigaragara. Abapfuye ba mbere bavuzwe by'umwihariko mu duce twa Murambi ndetse n'ahitwa Nyakazi ndetse na Bukeye, no duce duherereye ku mupaka. Abantu rero batekereza ko iyo ndwara yoba yaravuye mu gihugu c'ababanyi, kuko rero iyi nkuru yashyizwe abona na COS Medias Burundi bama barabivuga. Umuturage afise impungenge by'umwihariko witwa Bukeye yaragize ati turafise ubwoba kubwirwa ko rero yaturutse muri Tanzania, ariko kandi ntituzi neza icyo ari cyo nk'uko bigaragara. Abanduye iyi ndwara itaramenyekana bagaragaza ibimenyetso biteye ubwoba birimwo umuriro utunguranye, kuruka, kubabara mu nda, umunaniro ukabije ndetse no guhumeka nabi. Ibi bimenyetso rero n'ubundi bidasanzwe byarateye vuba cyane ubwo abanyagihugu nga mu Burundi. Umwe rero mu bayobozi yarageze ati abanyagihugu barahangayitse kubera ko tutazi inkomoko y'iyi ndwara. Ku wa gatanu nk'uko bigaragara ushize by'umwihariko hari ku itariki 4 Minisiteri y'Ubuzima cyangwa Minisiteri y'Amagara cyangwa ubushikiranganje bw'amagara rusange ndetse no kurwanya sida nk'uko bigaragara, by'umwihariko n'umushikiranganje w'amagara mu Burundi witwa Baradana yatangaje yuko bari gukora amatohoza mu rwego rwo kugira ngo bamenyekane icyaba gikomeje gutera iyi ndwara cyangwa se bimwe mu bya bikomeje gutuma rero iyi ndwara ikomeza kugenda izamuka. Hanyuma reka twigaruke kubikomeje kugenda birabera hano muri kino gihugu kibanyi cya Kongo. Ku cyumweru hari ku itariki 6 Nyakanga imirwano yaradutse ikomeye cyane hagati ya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi by'umwihariko ndetse n'abawaza,
aho bakozanyijeho n'izi nyeshyamba basanzwe bahanganye ni ku musozi wa Fungura by'umwihariko witegeye imidugudu ya Katobi ndetse na Mera ni muri grupuma ya Kisimba muri teritwari ya Waikare nk'uko bigaragara. Amakuru aturuka muri ako gace rero avuga ko imirwano yatangiye ari nimugoroba ubwo rero impande zombi zahuraga by'umwihariko ku Irondo nk'uko rero iyi nkuru yanditswe n'ibitangazamakuru byo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora umwe mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo avuga yuko uku guhura kw'izi impande zombi kwaje gutuma rero barasana cyangwa se bakarwana, kwaje gutuma uyu mutwe bahanganye by'umwihariko wongera kubona yuko ibintu bikomeje guhindura isura kuko waje kuyabangira ingata. Urusaku rw'intwaro ziremereye cyane rero niko yakomeje kugenda avuga n'izoroheje rero rwakomeje kugenda rugaragara ndetse runumvikana kugeza mu gicuku, bitera guhunga abanyagihugu ba Katobi ndetse na Mera ni mu gace ka Banakindi. Amakuru kandi aturuka muri kariya karere yerekana ko uyu kuwa mbere by'umwihariko hari hatuje, nubwo rero kuri ubu bigoye kumenya neza umuntu ukomeje kugenzura uyu musozi wa Fungura. Umubare rero w'abahitanywe n'iyi mirwano nturamenyekana, ariko amakuru amwe avuga ko ibintu bikomeje by'umwihariko kuba bibi cyane mu karere k'imirwano cyane cyane muri Walikare. Ahangaha muri za Walikare rero by'umwihariko havugwa ko hamaze kugera amatsinda manini y'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ngo kugeza ubu ngubu abasirikare bose bamaze guhabwa amategeko y'uko bagomba kugerageza kwitwara neza mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwisubiza ibice bimwe na bimwe bagiye batakaza. Bivuga ko Bwana Tshisekedi rero nubwo yamaze kugaragaza ko ari muri gahunda zo kujya mu biganiro, ku rundi ruhande rwose ngo aba banya Black Water n'abandi bagiye batandukanye ngo baba bakomeje kwifatikanya nyine muri gahunda zo kugira ngo bazagabe ibitero simusiga, ibitero bizaza ari rurangiza bikaza bita byirukana uyu mutwe wa M23. Hanyuma twerekeze muri Repubulika ya Centrafrica aho ingabo z'u Rwanda zikomeje gucunga umutekano. Icyakora iki gihugu nacyo binavuga ko ari kimwe mu bikomeje kugenda byifashisha abacanshuro nyine, ariko cyane cyane hahoze abacanshuro nk'abahoze muri za Burkina Faso ndetse no muri Mali, cyane cyane abo muri Wagner Group. Ariko nyuma amakuru rwose yashyizwe ahagaragara n'ibitangazamakuru bikomeye cyane harimo nka Al Jazeera ni televiziyo y'Abanyakatari byashimangiraga yuko aba bo muri Wagner Group babashije kuba bavanwa muri ibi bice, haba muri Repubulika ya Centrafrica no muri za Burkina Faso nyine no mu bindi bice bigiye bitandukanye no mu burengerazuba bwa Afurika, kugira ngo basubizwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ubwo ingabo za Ukraine zikomeje kwataka ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko zari zatangiye kwinjira mu karere ka Kursk imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko kandi binavuga ko ibi bice cyangwa se ibi bihugu aba bacanshuro baba barimo byano ku mugabane wa Afurika n'ubundi byasigayemo abandi cyangwa se undi mutwe ushamikiye kuri Wagner Group nyine, ubwo ni nk'undi mutwe wa kabiri akaba aribo bakomeje kugenda bagaragara muri ibi bice. Aha muri Repubulika ya Centrafrica rero naho hakorera abacanshuro benshi, nubwo hari iyindi mitwe ya gisirikare igiye itandukanye ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye, zaba izo muri ONU ndetse n'ingabo z'u Rwanda zibarizwa muri ibi bice, ndetse ingabo z'u Rwanda zinagira uruhare rukomeye cyane mu gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse na madamu we witwa Margarita Touadera. Imitwe ibiri rero yitwaje intwaro iri mu yahoze igize ihuriro ryashakaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica yemeye gushyira intwaro hasi, ihitamo rero kumuyoboka. Imitwe ya Unity pour la Paris et Centrafrique ndetse n'uwitwa Retour le Crémation nk'uko bigaragara niyo yari ifite imbaraga kurusha indi yose mu ihuriro ry'imitwe ya CPC Coalition des Patriotes pour le Changement ryashakaga guhirika ku butegetsi Perezida Touadera mu mpera za 2020. iri huriro kandi ry'imitwe by'umwihariko yari ishyigikiye uwitwa Perezida François Bozize wazari perezida nyine wa Centrafrica, ryasatiriye umurwa mukuru Bangui, gusa riza gusubizwa inyuma n'ingabo z'u Rwanda nyuma zoherejwe rero muri Centrafrica gutabara Touadera wari usumbirijwe biciye mu masezerano y'ubufatanye yasinywe. African Intelligence yatangaje ko ku itariki 10 Nyakanga 2025 aribwo Ali Dalasa uyobora ihuriro ry'imitwe ndetse na General Sende nk'uko bigaragara alias Bobo uyobora uyu mutwe wundi wa kabiri aribo bazasesa ku mugaragaro iriya mitwe mu muhango uzabera ku murwa mukuru Bangui.
ziriya nyeshyamba kandi ngo Nkuruza yahisemo gusesa imitwe yazo nyuma y'ibiganiro by'umwihariko zo n'ubutegetsi bwa Touadera bagiranye by'umwihariko bikabera muri Chad mu mezi make yashize, byasize impande zombi rero by'umwihariko zemeye gusinyana amasezerano y'amahoro nk'uko bigaragara. Muri Mata uyu mwaka rero kandi umujyanama wa perezida wa Repubulika ya Centrafrica nyine mu by'umutekano nk'uko bigaragara yabwiye abanyamakuru ko perezida Touadera yamusabye kujya kuganira n'abayobozi b'iyo mitwe nyine muri Chad kugira ngo amusabe rero guhagarika imirwano. Ati tumaze imyaka 40 turwana. Umukuru w'igihugu rero by'umwihariko nk'umugenga w'amahoro yavuze ko rero tugomba kuba twahagarika imirwano nk'uko bigaragara. Ibi nibyo byatumye rero tujya mu biganiro n'iyi mitwe. Yanavuze ko perezida wa Chad kandi by'umwihariko Mahamat Idriss Deby Into yemeye ko ibi biganiro biba bikayoborwa n'umuhagarariye kandi ko impande zombi zageze ku bwumvikane bwiza. Yakomeje anasobanura byinshi ku bigendanye n'uburyo nyine bagomba gusesamo iyo mitwe ndetse n'uburyo bagomba kugirana amasezerano. Ngaho nguko tugaruke mu kanya turebera hamwe ku bindi bikomeje kugenda bivugwa. Turagaruka ku makuru akomeje kuvugwa nyine hano muri Uvira ndetse n'uburyo uyu mutwe ukomeje guhangana na Tshisekedi nawe wabatangiye imyiteguro